سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب و تن صحت هستین. همه شما را به کانال ما خوش آمدید میگویم. امروز نوار ما سر می شود ای گسل کردن گنجینه. نه مرا نگاه که بار این دختری من کرد که چش موزچش حالی نپوشاندیم، حالی بر وقت که خنک نیست برای کسا بودنش کرد کش پوشاندم. حاضر 8:20 اتوبوس می بیاید. ما خانه 15 تا کم دبر اومدیم. 8 تا اسنوفکا می رسیم. خودش 8:15 می شود. ما اسنوفکا تا خیلی ایستادیم اتوبوس ما نیومد. این اکم با خانه گشته رفته استیم. اگر که اتوبوس پلاتنیکی هم رویم درس شده و سپید نمیکنیم، برای همین گشته خانه اومده استیم. حاضر در گروپ می نویسیم که مقصد اتوبوس تا نیومد. این شما قریب یه هفته زیاد شد نرفتیم مکتب. این اکن با خیلی نمیریم. جا باشه من سمبوسه کردم دوستانی عزیز با کدو به حد با مزه اومد. خمیرش ورقیه ما علاقه بگیم یه 10 تا نشه خوردیم. این همی قموندک با یه لیستی دیگه در دخوفکه های. بعد انا یک 4 تا چشه زوالچه را گرفتم. انا قلمه کردم اویا. نصیب باشه پگه گروخ شوربا میکنم. بعد گروخ شوربا در میدازیم در طبق میخوریم. در اینجا اینا گنجینه جان اتوبوس شده نکنیست دویم رو سوارش کردیم. 6 تا اتوبوس سیگانو نیامدیم هوای نگاه دارن. چخیر هوای خوشرو ایره بینین درختا چخیر. همین وقت هم خیلی نغز میبینم با هم خیلی افتوبک خنک نیست باران نیست. رفت گنجینه. جا باشه دوستانی عزیز من کمپوت کرده استم. اینا بانکای 3 لیتره را اوجه هر دقیقه پیدم قهوه. بعد سیورا مایده کردیم دادم کتی. اینا در بانکا دوختم. حاضر من ایده آب جوش میریزم. یک کسترولی کلان دا آب موندگیم. بعد کریشکش انا آب دا میجوشانم. بعد آب ریخته 1 ساعت میمونم میخوام. بعد که موندن نصیب کردگی باشه 1 ساعت پس میگیرم یه بانکه را. اینا این کریشکه کتی آبشم میریزم میجوشانم یه بانکه را فقط. انا بعد نصیب باشه 1 استکان شکر میریزم و همه آب جوشانده بعد در این میریزم و بانکه را محکم میکنم. اینا من یکم برای کرده استم. میبینیم ولی کوچیک میشود و یا 5-6 بانکه دیگه محکم میکنم. اینا دیگه باشه 1 ساعت شد. آبش کم شد کمتر. حاضر در تیفال با آب موندم. اینا آبشم به حد خشروک شد. اینا کریشکاش پوشاندم تیار کردم. نصیب باشه حاضر آبش یک تا خالی میکنم میجوشانم. 1 استکان شکرم میدازم بعد در بانکه میریزم ابرات آبش با محکم میکنیم. بعد دویمشم خیلی میکنم. نه دیگه باشه رفتیم زکازو را آوردیم. امروز یا بلندر خریدیم. بلندر زکاز کردگی بودیم به حد همین بلندر ماده محقول شد. اتزیفوش هم خشرو خوازی با میکشویم با میبینیم کچی خیلی های. یکم برای ماده باری چی اومده باور کنین. من 30 زکاز کردگی بودم نکی ماده سیرش روان کردیم. خیج گب نه اینا همی خیلی ولی نصیب باشه بخوای کار فرمودیم با نوار میکنیم کوچ خیلی کار میکنه میسنجیم. اینا ایشم هوی کردیم دوستانی عزیز. خیلی کلون نبوده. اینا خیلی شاورما جا میگیره اساس همیه. امروز شاورما میکنیم نصیب باشه با خیلی میسنجیم چه خیلی کار میکنه. دیگه باشه دوستانی عزیز ما در بیگه شید. انا شاورما کرده استم. برای شاورما این همی پرودکتر استفاده میکنم. برای سوسش راستی چسناک نداشتم. قد کچپ کتی ماینز عرالش کردم.
якумушда курини бульон кардам сабук хӯрай. Ана дуюмушда шаурма мекунам. ина дар иҷа шаурмаи мо тайёр шид. ҳозир мепечонем ва чӣ монда мемонем. ина дӯстони азиз шаурмаи мо ҳам тайёр шид. ина чӣ хел хушрӯ омад. ҳозир мерем нӯши ҷон мекунем. мо дар иштиёи таом шумода ҳам ҳамчунин дӯстони азиз. имрӯз ина барои субҳонамона блинчик омода кардам. ду намуд ха аяк хамир камтарак ранг хуш кардам барои кӯдакора. кӯдако нағз мебинанд. иҷааш барои калоной ина бо гренки омода кардам. муҳаммад уже хелаша хурд. варени ҳуй кардем малинови ва сметана қатӣ. ҳозир мерем мо субҳона мекунем. дӯстони азиз, касоне ки субҳона карда истанд шумо дар иштиёи таом, мода ҳам ҳамчунин. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша. дар иҷа боша хостам камтарак капуст тайёр кунам. капусти розави, свекла қатӣ, чеснок. ҳозир насиб боша тарзи тайёркуниша бо нишонтон метиҳам. дӯстони азиз, як банкаи 2 литра мешавад. дар иҷа боша як слой капуст мечинам, як слой ана свеклара мечинам. дӯстони азиз, дар иҷа боша барои овош ана 3 қошиқи калон шакар, 3 қошиқ намак, ана ба иқарак аин чорни перец медозем. баъд 2 та лаврови лист медозем, чеснок. баъде ки ино медӯшанд, баъд 150 грамм уксус медозем. баъд дар банкамо холӣ мекунем. ина дар иҷа овум ҷӯшид кушидам. ҳозир акон уксусам медозем. баъд дар банка мерезем. ина дӯстони азиз, дар иҷа боша ман кришкоша пӯшондам. инам хеле сирхак шид. ҳоли бо ира як рӯз дар ҳамихе комнатни температура мемонем. ба насиб боша 1 сутка дар холодильник мемонед, тайёр мешидааст. духтаро ира бинед чӣ хел сирх шид. 1-2 соатай айбайн гузаштай. беҳад сирхи хушрӯ шидай. дар иҷа боша камтарак орзиқ кардам. беҳад рангаш фасон омадагай. намедонам дар иҷа чӣ ва безеб тофтаистай хирай чӣ хелияй. ана камтарак орзиқам форидак хестам дар равак руған қатӣ, шир қатӣ шуридам хамир шава пухта гирифтам. раис рафтай магазин. гуфтам 1 кило бар ин киви биёр. рафта я ҳамин яшикчаша овардай. 3 килои 426 грамм будай. хай 3,5 кило бигем. я яшикчаш 331 рубл будай. духтарои хушрӯ капустара ҳуй кардам. хай як рӯз истодак. ана дуюм рӯз ҳозир ман дар холодильник мегирим мемонам. форидакам як тарелка чай майда да овардам. бовар кунем маззаш ногуфтанӣ аст. беҳад ба маззаи духтаро ҳатман омода кунед.